Fuluni constituency ke parlo lang herang picnic spot along thang nipai ke thomani porphai krehinia por along Congress worker meet kang nipot. Lapen mon ke bangji election nang le bomlo. La ronga sora tumaphan chethan chimum pon rinti lapen non ephong election ke BJP aphan maduta vote piri Congress ai aphan le pi igrinti non. Anparta non BJP atumle ansose sarkar dobom nang pulute rat aphan ansose chenek lang lasi ke mesenje pura BJP aphan jogje pin ra Congress aphan ning chethepen pahai ponlo nang pusi chethan chimum pon rintilo labang so amayalong aluhi sarpo manpen ex minister khorsinging ti ex EM Ashok Teron Fuluni youth general secretary Sanjeev Teron lapen Fuluni mandal president Bidya Singh Betum chetongdun Fuluni pen probin taro TK news report kalimagala দুই তিনবার ভিগে তুই শিক্ষা পিনাং কো যে লাসো বিজেপি তুম ভান আজাত্তা বিনাং নে হালা মোপেন ইতুম কংগ্রেসা সিম্বল লো berpla mo langda chonglo lase nona bangke BJP tu bangke nar tu bisilam langda mo in India TV atu kunu din 3 tarik ni tum Fuluni mandal kongres hin cepat pen cepati piponsi pinilang herang apa malong mate picnic spot along kongres worker meet mate anesan kecuprui athegela hello MLA election namju benefita ni tum lapuson PCC President Secretary mate ronggroup arat tumpen kacing kecethan lapuson aba cyclong le joni si bini abang so program bengin tum teng koneng khokla benen non ke bangji MEC election ketlo ejon joni baksi dolo lahayalam cethan chimung sinile tum pini labang so program bengin itu bulan selasa Pide pacin din dito lang masa. Itum Fuluni Mandal Congress ahin pen di party workers meet di paduko itum langgaran sosial long ada langgaran tapi di sekarang sudah so kelas di padu sepini di itum la MLA election api itum la PCC workers tumang bang si kecetong ne sia gap doi ko kosin itum isi party si family si amai gibi ceke bang jiar ni itum kosin si itum lasonon kedo ruling BJP government ang gusto dito para munjima so sobot hari ini separe pon jadi orang jiarni je itu non kongres tu dak sorkar la ratu non kari je non itu karbian non termos council je tiap langsung kongres tu cari nangku posisi di pai kapre parti jumta mingkiring kilo asi ke bang jiarni bang kini itu lalu je gunan bang ke rat kemat hapon je kongres tu bang nangku pu so alam posisi itu Kebang jian itu langsung sih itu tingpon hela, karbiang long angkang pisitani itu langsung saja angkang pi itu target 16 do 16 konstituensi dari itu kongres dan kosong sepakai unjima, itu lah kayak putar itu, tentu tapi karbiang long kita tentu nomor itu lami. Ini tuh